Sasisian part ngi pirang subhai pi borok syakanika channel kejongi. Bat hakanika video ke bamtas ngi ngin pay ikiniki post ki berang syulat temai po Meghalaya ki badai ki balak pas kelas 8, kelas 10, bat kelas 12. Shoban sedang ka video ya gitu ki ba prepare lane ki ba jingpynkhreh ya ki exam kam lane kinu ki competitive exams kom ki bank exams lane ki exam jong ki UPSC lane kinu ki government exam phila ban pe yakini ki code ki bangal abo opo description jong ne video ki de ki code ki babha bat phila ban order yaki bat phila ban prepare lane phila ban jingpynkhreh yaki exam kam jong pi nakini ki code te ki links jong kini ki code ngala ai po description jong ne video te phila ban pe yaki bat phila ban order ladapi dan kam ban jingpynkhreh yaki ki exams. Yakini ki post la palat daka District Selection Committee lani DSC jangka East Jingpynkhreh Hills District kli riat mentau benai arajar arpoi ki keteng jong ki post ki longkom ni ki grade 3 post ki dei LDA com typist gram sivak gram civika racer bat ka sectional assistant lani SA ki grade 4 post ki dei driver soil and water conservation field worker bat ka chainman lani khalasi lani chokidar lani pion lani sweeper cum cleaner indoor ward kelas date jangka application kedai pesan tarik benai Oktober arajar arpoi ya ka post LDA cum typist ke belak khandai teli pihak ban pendap ya ka matric lani ka kelas 12 bat pide ru bandan ka knowledge haka komputer bat pide ban la ban type lipo teli ki kentian haka shiminit ya ka post gram sivak ke belai arteli pihak ban pendap ya ka matric lani ka kelas 12 bat kani ka post ka datang yaki male candidates bat ya kani ka post ru kin sependong ya ka physical test ya ka post gram civika ke belai arteli kani ka post ka datang yaki female candidates pihak ban pendap ya ka kelas 12 bat ya kani ru kin sependong ya ka physical test ya ka post sectional assistant ke belai laiteli pihak ban pendap ya ka matric lani ka kelas 12 ya ka post typist ke belak kewai pihak ban pendap ya ka matric lene ka kelas 12 bat pide ru bandan ki computer certificates naka DPTIMS office ya ka post tracer ke belak kewai pihak ban pendap ya ka kelas 12 bat ya ka post driver ke belak arteli pihak ban pendap ya ka kelas 8 bat pide ru bandan ka valid professional driving license kin sepelong ya ka driving test ya ka ni ka post bat ka ni ka post ka datang yaki male candidates ya ka post soil and water conservation field worker ke belak kewai pihak ban pendap ya ka matric bat kani ka post ka datang yaki male candidates bat khadu ya ka post chainman lani khalasi lani chokidar lani pion lani sweeper cum cleaner indoor ward ke belak khatwai teli pihak ban pendap ya ka kelas 8 di post chainman bat khalasi ki datang yaki male candidates ke age limit lani ka kerta ka beredo ka dekat pras 6 bat ke bahaya do ka de arpunyo 6 bat kandon ke relaxation hadu san 6 haka upper age limit ya gitu ki badai schedule caste lani schedule tribe ya gitu ki candidates ki belong eligible bat ke bakwa ban apply kini ki post pihak ban submit ya ki application ki jong pi dak ba klik ya ke link ke balak don haka main page jong kene ka East Jingpynkhreh Hills website ke badai ka eastjingpynkhreh.govt.in ya kani ke link phila banyo na description jong kani ke video ru mal ai hapo ki candidates ki ba register ningkong ha kani ke website pihak ban supply ya ka email ID ke jong pi bat ru ya ki scan copy jong ka passport size dur ke jong pi bat ru pihak ban ai ya ka signature ke jong pi hapo jong kani ke dur ka official notification lani ka official notice ke balak palai hi da kani ka DSC jong ka East Jingpynkhreh Hills District ala ai hapo description jang ni ke video ti phila ban download ya ka link ba ka link bat phila ban pulih la da pikwa ban tip shushu spam ki details